Inyanga uNhlangulana inyanga lapho amaqembu amaningi epheka ethulula ukuzwa kabanzi ngaloludaba semukela ocingweni intatheli emkantshubomvu yezindaba zemidlalo eSABC uMduduzi Ndlovu. Sikwamukele ezindabeni zakusihlwa Asiqale ngamaZulu ishumi nanhlanu lonke labadlali iningi labo lithole amaqembu amasha nokukhona kulo uThapelo Xoki othathwe ePirates. Sichazeleke futhi nangendlela nje nangendida kaSipho Mbuli ogcine esathathwa eSundowns kanti futhi uya kuphi kuFadlu Davids. Ngibingelele oxolo ngibingelele kumbukeli wezindaba zezulu ku-SABC 1 Asiqale la kuFadlu David ekwangimangalisa kumbona abuyele ekhaya eMaritzburg kuMaritzburg United kungani ngisho njalo iMaritzburg iqede isizini ya 2021-2022 ngekulambisa isinze enkembeni because igcina ikunombolo 12 lapho beyibalekela khona Lizembe ukhumbule ukuthi iBaroka lesemsileni ibe namaphuzu 25 iMaritzburg yona yagcina ina-31 nomaphuzu makuphela isizini ngeke kwangimangalisa kubona abuyele ekhaya kuMaritzburg United Fadlu David sekuqhubekela kuMaZulu bang-15 njengoba uceda kusho noxolo ngithaphelo Xoki kuphela losana isiqinisekiso sekuthi unelicembu lelisha kusizini letako lekwi-Orlando Pirates nabalabanye siyakhala kanye nabo lokufaka ekhathi lokuyomemela ngokunye lotihlabalo besihlabani kuMaZulu kusizini lesibuya kuyo akusibo bodwa iMaritzburg United bengiceda khuluma ngayo yona ikhulule abadlali labang-8 kuko lesibala kubo naNaziye Ali Jason Daniels naPhumlani Ntshangase singakhuluma siqhubeke sembili siye sikhukhune 14 wabadlali bahambile lesibala kubo badlali baseZimbabwe Tapuwa Kapini Ivan Ruzike Charlton Mashumba nabo bakhonjwe indlela iyaguculwa iyaphekwa yathululwa kumaqembu akumangalisi lokho ngemuva kwekuthi Sundowns iqhubeke ngitengela amathanza noxolo nawe mbukeli. Sibonge kuMduduzi Ndlovu besikhuluma naye ngocingo ngezindaba ezithinta amaqembu ePremiership yakulelizwe.